Cuba Missile Crisis 26 October 1962 da America ki President Kennedy na oi mana khanghaudana State Department da order piki ready tawro aikhoina Cuba da attack to batari masigi matungda Cuba da military operation ki damak ready tawki John F Kennedy ki wati Cuba mullaga civil government sembani maramdi matamda da Fidel Castro na prime minister oiri aduga mati dictator ni Russia na back tawbani mana khudakta Russia da GTE ki America na aikhoida landa ka dawre aduna Russia na koiga aikhoiga pullaga America da nuclear missile bomb thata hausi aikhoina ngamhauna ba makhoina invade tawba ngamdana ba Russia na ofam ase serious dilauki mathangi numit 27 October 1962 yamna sathiba numit amani maramdi third world war oibagi pibam da leirure adubu khajikta da hingnauki masigi entire story asibu Cuba Missile Crisis kawi 27 October 1962 ki nungthilda American bomber flight ama Cuba ki mathakta pairakhi adubu Cuba ki local officer ama ki order dagi madubu shoot tawki masidagi Cuba ki akoibada America ki jahaz submarine sing thunglaki amrom de Russia ki submarine sing su Cuba ki ising da thungjilaki America ki jahaz na Russia ki submarine leiramgari thajaruti khanglaba tungda submarine ama target tawdana thugaina ba bomb thathai adubu kaisu tahodre Russia ki submarine du da nuclear missile yauri makoi su hanna attack tawbagi lepki adugi missile aduna kaplam laba third world war soidana oibada leirabani adubu ka bhodre so Cuba Missile Crisis ki wathoka se karamna oirakpano haibada 1989 phawba Cuba ase Spain na pali chahi chahum ga yankhai muk he na pali masidagi Cuba bu America na magi khudum da chanbagi damak Spain ga lan tawna ki amasung Spain bu yaithuki Cuba Independent PBD America na Cuba bu military occupation gi makha da thamki 1898 tagi 1902 phawba America gi control makha da thamlagi matung da 1902 da independent laibak amani haina Cuba bu haibi ki adubu full independent piramde America gi hak thamki foreign policy amadi atai atai da 1934 da Cuba na America ga sign tawnai maduda Cuba gi samudra da America gi naval base saba atai laibak ki saba yadaba masida yanaki inaki 1952 Europe da Cuba amuk hena mong chadri economic amada Fulgencio Batista koba ama Cuba gi dictator oirami America gi help tagi oibani madudagi America gi government na America gi private companies in Cuba di yung bahuki mine utilities oil sana hira metal sasan loina America gi under richat ki economic conditions soki ina kunbana kunki laire bana laire ki anaba makhal mathil adubu sarkar na mong chadabana public yamna waki unemployment laki prostitute masing hengat ki Cuba mong thina mong charaktre masidagi communist revolution haurakibani leader sing di Fidel Castro amadi Che Guevara masidagi Cuba gi condition on bharaki Fidel Castro na America gi property mun bahuki America gi private company gi khutta gi munduna Cuba sarkar gi khutta puraki masigi matungda America na Cuba ga trade lab ki relation kakki adubu makoi tumina leite makoina Cuba bu lot na invent to na plan sanaki matamadu John F Kennedy ki timing ni America na Cuba gi communist leader Fidel Castro bu yadaba mioi lising amga chamwa bu secret train piraga thajin ki Fidel Castro nam taramba Bay of Pigs kauba arot pam amada landing tawan ki adubu nga phaba kanglup kharana uki makoi da nongmi yorami amasung kap na ki tungda Cuba gi army na khanglakpadagi makoi ga amuk sok na ki 3 days lan machama oiki masida lot na America handoki makoi na tawhan bani khandanaba Fidel Castro khoina lan no dungam ki masidi ki Cuba na Russia da tung ki bani naksin behen ki bani Russia gi mateng na America da gi hingna ba Russia su ya ki maram di leibak ani maksu communism support taw bani na Kennedy sarkar tumina laiti 1961 da amu Cuba da operation amatawi mingna operation mongoose kawi Communist sarkar bu interaga American supporter Cuban singna lengak hannaba masigi damak America CIA na yamna phajaba posana bani America gi city karata makoi gi mina masana masabu attack tawalaga Cuba na tawbani haina hayalaga lan tabagi damak masigi wapam se Fidel Castro koina khangkibadagi Russia ga lot na tanaduna Cuba da Russia gi nuclear missile yungduna thamki bani amasung nuclear submarine singsu petrol tawduna lot na thamki masigi chairak sida Fidel Castro bu assassination tawna ba 600 times hena honaki laibak phabana mahak seudi ngamkidi masigi tungda Kennedy government na yamna secret discussion tawi karamna tawbi ai Cuba ikoi khutta jatkragani expert
एक्सपर्ट्सꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯦꯃꯨꯅꯤꯁꯟ ꯂꯩ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯅꯔꯕ ꯇꯨꯡ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯐꯤꯗꯦꯜ ꯀꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯏꯖꯈꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯖꯍꯥꯖ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯨꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯥꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯁꯕꯃꯦꯔꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯥꯁꯨ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤ ꯁꯥꯏꯗ ꯑꯃꯗꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯇ ꯇꯧꯈꯤꯁꯅꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ 150 ꯍꯦꯟꯅ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯥꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯡꯗꯨꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯅꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯥ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯂꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯂꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯂꯦꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯂꯝꯗꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯁꯥꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯝꯗꯧꯅꯤ ꯈꯠꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯕ ꯑꯁꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯅꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯏꯪꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯥ ꯃꯦꯞꯇꯒꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔ ꯅꯥꯇꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯌꯥ ꯁꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯣ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ